Emu won sense bebre. Emu yare. Emu amani uno. Tia fia man kwata maklo. Ewa Nyinsen Ne Awoɔ pre. Enu se onka sanyi no na wanya wo na no anduro. Aboso me kwankwantu. Emu won sense bebre. Emu yare. Emu amani uno. Tia fia man kwata maklo. When you say ya Mame na mo CBM na memo akwa bamfa omra Adom 106.3 FM machines no omuye de kra se to gina na naso nko ade bibia befa nti se sevel yeda se papa se wa bemie mfidie no mu amayen yeda mo asenso no mo abotre ya mo atwen ye Nyinsen Ne Awoɔ ene yesi yedi nkomo afa anxiety ene pregnancy ho wonyem kra na anxiety no echewa as a wo dwene ase bibi me wo menes papa bi e wa ha ene oba beboa yempa na mame na endpoint homeopathic clinic ase na da romanti na Nyinsen Ne Awoɔ baby a wo bia wo so anya ho kwan na wo hweye na wo tie nti eda se na akua oye from Botwe na wo hweye awofo Emmanuel bia wo say afia in fact you are best among all meda se eno kofi faye so e wo dodowa and wo say I love the show yeda say Alexander Brima and so Eshe Pandai na or say I'm watching you live with my daughter Betty in Pandai mo nyamishira munsia Matilda said lack of data kafra nyamema data what Justina nana mensa sister Fia yes auntie Tina nyamishira nyamenya okese no kofi fire and so ede ababiemu entina make endpoint homeopathic clinic ho asem ede a kyerɛw yare bia how emema no prostate no guso a was scanning ma free wokɔ baby e beji uska but ono ayen se mema ne de obescanning ma free se yare bi wo mu de a na ne aduro ho e wo se de emma wo nti hunu ne ne hu prostate ne de bia eboa emma no so wo ho a check awudie no mu hwɛ mo aye munya nware ye mo ama wo panyina ye check hwɛ se awudie no bibia ye kama abofra ba ho no mo be comfortable ada ho anyina me ye Nyinsen na wo afa ye ho afa ye mba na eye endpoint yare bia de mambodin ye friend wo 0244867068 0244867068 nadaroma ena ye de Nyinsen Ne Awoɔ ebro me wo ora Blaze akom ewa ha owo Madina Polyclinic kekele eho ena ofri eba ye enne Rosetta Adaroma Rosetta 1 tell it to Rosette Nadaroma ena wo ma mensanka Blaze akom enumre oba beboa ye anxiety and pregnancy Mr. share mame o share na wo like bibia wonti ase bia mesro ye musasa wonyim o sa wonyam tie ma wo dofo bi o sister bi o yire bi wadamfo bi tie ye nyina anxiety etimi chi obia but Nyinsen Ne Awoɔ so nti na de pregnancy na aka ho nti wo so tie na at the end of the day ye be hu de se bi ba ye so kwan ye be fa so na ya manage no papa adwumre ye mo adwo Mejo so. Yeda se mo akwa abason kon. Ene ne de kan ya yenya wo. E wo Nyinsen Ne Awoɔ so. Na ahokeka na wo de keka wo ho. Ba no kra ma manage too much. Nyame enhraw. Nyame enhraw. Nti yenka pregnancy nde se yenim dada. Yeka se anxiety a eno ye dia. Okay, ma menchia omo tie ne omo hwe wo Facebook. Na menchia Rosetta. Na menchia Madina Polyclinic for nyina. In fact nyomra wo boy no kra na mede. Oh, yes it you know. Yeah. Onse bosume nkura kwantuo no chale emu wonsem bebre na ensem ne bia ya ye ntimi nka ho asem ne adwen ne mu nsem onse impem bebre no nipa no be ko true because obedu sa atibia no ma hormones bi eboa ma Nyinsen ne ba na akoso nti no ya na ye fa ne se Nyinsen ho nneoma na de ayeden aba nti na ya na difficult say ye de anxiety be den ebe ka ho na tembia because anxiety there woni papam en ne bonim okay anxiety dan ka enye bone nipa bia ne said odika ka nipa bia ne go through some form of anxiety just imagine say ebia wo adwuma na wo shop na tembia no be kwa ko do shop na napa bia no wo nkofo mo pepa na one day wo hu na ho aye cheka wo ko e no mo pepa then ubube fu na wakasa kasa into wakasa na omo e wo so mu di sa adwuma fe na de cho be hu say madam be ba be dey e be ba be kasa into no ubu afu wa be anxious
ewo de we ye de wo hu ye no into we anxious say be correct bibi into no a good one no ye mfa na say wo say ko interview no wo ko hu akukudam amuiti all of a sudden na sura ye dey about so into basa na say ho be ye we kakra ba wo wie interview na you expect say sa sura be dey ebe bafom but the moment painful also no e was say wonya a form of anxiety ye wo good form ho obi e the first time all no and I wafa ye funu and as obi kwa wa wo da still na all be we can say okay na kra ya manyem ni ne ho ye de metima wa kra yi de me wo na metima hwe ne de obi bisa no sa question eno de udika say wo be de wo be bisa eno so anxiety de bia no but bra enya papa eya bra wa mana di so your money dear so yes obi wa ne de timi 6 months and more enti say ebia bibi ehye wo so ana say wo teti wo bibi ho ana say wo so bibi ho na di 6 months and over yeah beka say a disorder okay na chese adekwa wa mana du so one san kofo no be hu no oni nipa inkita wodi etimi sei okay dano sanko ye pinfo anka dano compound house ana say the fie ne wo otimi nante kakra ekoba no abadem no abedware afi de sa anxiety na ban ontimi nya sa ade ne bio ube hu kwan oni nipa efa so ka otimi sa anti akosia de bia no mene ne kasa yi ba de chi afi de ni suba sesa me kasa no otutu mame na ema woni nipa ntema de ase ntanka e ba anxiety de epian ma ye bibi ema bibi papa timi ye de efum ba but the moment e affect udwumedie woni nipa nkita wudie no e ho na ya na e ya asema e problem ye mpese e be do that stage no okay na minima de but ya na yesi ya nyimu a ase ye koko ben ye bufu ye form of anxiety ni bia na say ye hormones bi na ye yensa who say na ya man ye very difficult because say wonyema hormones in the kosoro enti bibi kakra bia enti wa hwe wona painful ho na wan tena se a enti na up to now mema bebre enti omoyere mo asa bra omo afafu enti bibi kakra bia na obare bu afu no na be ma no so bufu aye de afu aka ho but at that point no hu ne say enye oba na niwa bi na epien peresante ebufuo be de ebeba basa nipa no ye wo obi oho no ma owo ebufuo bi ehye ni mudada ano a wona dada ades hormones no so akoso abeka ho entiri sa nipa no wo ben na na e worse inte difficult say na obe detect say anxiety ka ho ana say hormones na den akoso no but na normal say ko be hu nipa no obe acting such a way say ase unhu danta akusia de anka unhu bibi saa wo no hoda onibufu kra na o react ti no de e be consider say o bi ase say nyinsen na but wo bufu dada de na ubehunu ne nyina akofra ubehunu na edinse bebre ayede aba nti anka na normal anxiety de anka kwan bi so no eye ba kwan bi so a sabio etimema wo dwendwen bebre emanioma wo taye wuntimi nye bio ya na question mark ede e wo ho pa ene adofo enti nkomo no anie anxiety and pregnancy ho enkomo ni Abra Rachel say looking pretty yada say Insia Matilda ewo manso agro yesum o say bio enso de ne die free o say bio de no ko o say Bobie ansa e wo Canada no wono hwe Arenete enso de ne dia Barut obi ye bo anso wa ha na akua o ye nso wo butwa o hwe I maka wo dear David Techimenson. Greetings to my dear wife Harriet Techimenson and afi Irene Nete Wall Takrade and ono so share yedama say Franco Usu said does baby gender cause anxiety e ho so yebeba honum yedu questions na mebusa ma na fenti afi no abeka ye ho a ene nkomo ayedi Nyinsen Ne Awoɔ so anxiety and pregnancy anxiety na wo ye nipa e wo dada aha no asa anyem na
Nyinsen na so won ho ne manti eno ho enkomo sebe ya ye behu difference no se nipa no e normal one anasa pregnancy ne na ama no yes kwan ye be fa so a ye be handle no nti so abeka yensa ye da se mon share my all like na fe do comment no so ba nti Mr. Kom ye hwe e de na e cause anxiety in pregnancy. Okay, nti no ma mema achieve so enti asese anxiety ni bi ohonuma obi ohonuma onya sa disorder na bra onyem yempo. Okay. Eno di ru anyinse nim. Anxiety no. Ai, owo dada. Asa de no sa said your okwan a oni nipa si di nkitaundin abe disorder e wo no so nkofo onim say no ade we disorder e wo me ho na wasan de abe frefru aye den aka ho nti hormone any hormones ni nyina ba in play eno obi so ha nyinse ni mu no eno be fa sa disorder no due to problems a ye be bobo so a e wo sa nyinse nti e man nkofo hu say obi o dada no odi awura nyinse but you betima ka say nipa bia obi ana yes nipa bia no in one way or the other wo suro kakra bi e wo hu even cause World Health Organization wo fa nipa 8 at least we nya nipa ba ko asabi o na adwen enshada bibi kakra touchma what I say into one way or the other no nipa bia wo suro kakra bi e den e wo mu na wo boss say dey ade na e dey ba no with anxiety and pregnancy ne per se no say bi o ha eye but they are na emane nya na eye disorder no ye will be a no generalized anxiety disorder sa pinfo no dwen nyoma bebre ho ube hono nyoma anka na normal circumstance ehun hia sese no eno na odwen ho bibia ha no oh me bana me wono no obeye ni one bra kwa me bana oti echire ho no mo no oba wia so obenya sika te se bra kwa me bana na odwene kra before oba get there yes into odwene no ma bi okay me bana ehye yefunu mu o keke de obo into no obisa no questions bebre I say bibia wo around on one kasa no ha no say bia obi pregnancy mu challenges bia wakom no so de bebisa no ho o de bebisa no ho say bia adwa de adwa ko mi enu bia so na mekoma na especially yete no bia yete yes o say o yete mana say ntimi so ye betimi ana what I say but say be kakraka what I say into no eno no ni refi say your individual differences say the way they see and then nche say wo de so be de ebesa but san kofo no meet ba dwen sa de no sa na ewo ni tim inti na dininya hye tim sa na dininya ene won kofo bia ya kan say phobias enya akra so folk ba surophobia ye wo bibia fen tokophobia ono tokophobia osuro nyensen ni suro no into onfa fro nyina wate se nyense awo eya wate se ebi obi ho no ma ebia wo time so kakra na anase ebia weeks na e de ama ono ebia pound kakra na ebia be CS kwa wate kra no ese na adwe kra into no obefa fro na afede sa suro na ye den aba no mu into no sesi ano ono no onya hu obi kro fa yefu kwa na ne yema ye da hye no emi ame oba ya me pese mi we de nipa ekomi sa anso na meden me kuma na no wanya some phobia sentino say obi a also that particular thing ka say a specific phobia e che say one particular thing na eye ni suro Matias pinfo bi so hyede ma ohun kotra ha wa hwe onya hu kotra na say e bia yemfa ne say cockroach onya hu a heish ubehuna ni suru na ba ubehuna na koma start here the airborne infifra start here the 18 one hwe asa na dwono dem ho ontimi da papa anase one hwe adem ontimi nya den intino one particular thing na ono so ye den esuru intino se wo ye pifo wo so hu de wo ye den usuru obi ho okay misuru cockroach anase misuru lizard okay eba normal mesa especially our fefro no at that point in time even drew a depend trimester ebia wo mu no one hwe basa na mpofiri mu na wo sorry sa na wo tietie mu a ebia na wo bofoma okay ebetumi ahaw den ahaw obi ho enye hwe ohia kasa keke ntine ye wo sa nkofo no mo sa specific phobias no ene won nkofo bi a
through pregnancy no omono de ye omono say obi e friend agoraphobia uko Greek ma agora na che say marketplace and I say bibia nipadom oh ye won apinfo bi mo ho no muntimi nko nipadom oh sir yes odu nipadom na na akoma start here there airboard 10 if you start it no be hu sa nipa na ni so tumi chi no ko betima atwahwe wow you say ye wo bi sa wo ye family mu me yire and my sister be yes and my main who ne say wo kire no ho ana ye wo ma bi ho mo nko market so mo nyema even cry no before so enter medical can say bi mo ni mo problem into before so be nyem nyina ko nim say sa problem ne dey e wo into ono nkodwom into the moment obe nyem cry na wasa force na obe kodwom no onya ko hu sa nipa ko hwe trotro ko ntimi ntenam ntinya nkyere ho enya nkyere ho da bi because obi banyem na afi de ade bi wo ho a wompe mi wa no ope first nso e wo se wo tinipa na ase nse no nyina ya anxiety ni bia ho anxiety ni bia no nti e wo se wo tina nipa na ase nti no e na wo so ye nipa na sa ade no wo ho na wante wo ho ase antwe wo ho amfiri sa ade no ho a wan hwe ya wo force say meko wan hwe wo odwom ha na all of a sudden when you suchi ho na wabo ho e bia wonim se bibia wo na ebo na wo ho se de na wo ho oso wafafuru wan hwe na bibia aye den akosi ene wo pepepefo no bi wo ho eno no ya brofe ka obsessive compulsive disorder ono no open bibia pepepepepepepepe one tembia no efuro no wo ho a odwen se bia metima e de yare makura no wo miyema na on pese ne bakura no bibi be den e be ka no me buy odai furu mi e wo se e bia ye be wo no no won se obi wo ha sabio ye be wo no no e bia na na bodwi eni ho e bia na obi wo ha ye be wo no na e bia na ne nsa ba kwa nti obi wo on pese deformity kra be den e be ba no open ne nyoma pepepe e na wo ne sa pinfo no wo ha wan hwe one net your bit ma horo ne nsa be 15 times okay pinfo no to e bia no o family mu na e bia mo hu say okay ejuma be wonyam ejuma we ni kwan say o ye den o ye bo hwa utimi pra ha no no na ne conscience o hu say e ho nye de ente nti wo obesa de ne nyense na asora ye de asa pra biem because we munyina akoso ye hu ne say ada na nko nyense ba ko anyem ya wo kire wo ho saa no ne ade yes disorders bi a bi wo ho no ma wo nti de panase ba e wo nipa ni mu a ono aka obi wo ho no ma onim so ohia moa na de wo kike ye say ya fa ne normal what I say because ebia metate bia me ni sa experience ba matise obi ka bi da se bia enipa opinfo se si wo ha wo se awode no then enche kra no wasa ba ehwode no enti first time as for no na mpese mbebusa se we no eye ages ye betimi aka ages ana because ebia first time as for no o se ompe we wo se ye no then obi beka say as o kire o hododo ada nko an wanyem obi anyem bi pen ti say ye anxiety na anxiety na en obia bibia na nyinsem bia no honsem no correct nyinsem bia no honsem ena ba ku be fe panic attacks o hot ho no ma na ne yema hye no o to ho no ma na ne ebi mo ho no ma relationship no wo mo no most nyense wo kroma no dodo na anye plan okay nyense nkofo bebre nyemne enye plan say ya shada say peba bi wo ho mo nhye da so mo peba na aye den aba na eba ne be ma no se bi okoyi o se memewo ena be ma no be ka cho say ne se wo be wo de wa wo sika ene ekoye den kowo wo so a wotu enye djuma papa bia na wo ye den wo ye nti tem bia na o te ho no ma o dwen kwan a at least e bia me wo kra na metima ye de ahwe akra nti o hwe se e bia be ma no kra enni sa support ne mame a o to wana ni ma ye den ahye no o to no ma obehu na nakoma e bonte na mfifiri start ye de e te no ana say even kra no true ne nyensen stage no kra wo mu kra no e bia de bia be ma no bo no inti no oto no ma onya adwibi say bia be ma no betima ye de abo no inti obehu owo ma na ne yema ye den ahye no inti no wanya that kind of panic attacks no e wo ho no eno obi so wo ho no ma yemfa say
onyense through rape. Kind of post-traumatic stress disorder or nyense through rape. If you been a raping no the nyense. Ebi a eba no na afiro bedwen because nipa no ko nim ne papa. Oh. Nti akwa wo be friend say. E be friend say. Why na be hwa akwa ebi a na wo kura no afi na wo ko school. Why na be hwa akra no o ma me kura ni ho. Nti be hu na agya no sa kind of adwendwe na e wo ho. E na obi so ho a wanyense 1 asay. 2 asay. 3 asay no 4th one wa fa furo no. Into the past experience I wanya no watena se edwe we so e be say ana into e be didi ne mu afede so onka na didi ne mu sa wan hwe no ora depressive mood into usually no omonyem omonyem we no omo kind of disorder kind of antenatal anxiety disorder and I will so as I disorder no so ye will be so say there e will postnatal and so there there e will honum into when the various type at times in hospitals I know me say me will be a antenatal time bia na me man lorry fair oh ti ade abechekura before beba mo money be odwen ho because ono no odwen say on nanti free adenta aba Madina into obe wiasa na pinfo obe wiasa nanti akon ya na ni moja e wo form na ye frɛ be man say ni moja wo form na obe hia 1 2 nti no at least on physical also on suma girl na say ombra hospital tio de be man men suma wo say de ombra hospital nti no wa obetima solve wa de no solve afa into obe hu no anxiety be then a best setting because only be man support. Nti adwendwe obedwen saa. Nti ekobani say na babies no mo feel omo nya feel no. Yes, baby mo after birth ube hu no wanya nkra bi o ye be wo ma we no omo so manya mood disorder behavioral way na ni mood asesa bi o ha nya omo awo from Nyinsen Ne Awoɔ de si no afida akwa be wu akwa na we be hu na akwa no so was a mood bibi bi wa style bi onsre anti eno so ho e wo pa obuti sa onyuma de wo ye no nya effect wa akwa no so very good enya wo muna wani wo muna wo ba no wo muna no intino e was say at least do obia wo de okom na one certain e wo mo ne say sa nipa no o catcher say me sa akoda ho bia ma be ma ya anye me bia o me nye we hu the following year no was start antenatal with the same be ma into we hu no be koso sa na one hwe sa anxiety no say nya depressive state na e ho na ye do sa state na afede o think of suicide bisa on sa dent no bitime wona ba no akoto na to abulam anabola so anaso de akoja nanse mi so obi koja ne de wo bi dan oni support oni me during pregnancy de kwan o dwen kwan o wo akra na obefa so aye de ahwa no na sisi amkra ho ne o ma wo be wo awie no untimi into no odwen wa na ehye no so a the only thing so wanye obi ne ankasa the only thing obe ne say obe release the pressure no na or the akoto baby na asama ye den asa on ye will be more high e na ye from say me dem nka ma asem sankofo so me dangerous so wetima di bone sankofo na me bibia hye metimi fo ne bi no wonhu ne bibia da wo be hu ana ye den esi but se wo bie wa no ka is half solved. Unya biwa no eka but it's half so but the kind of society you live in say ano say odo re be hye nipa mu no say ano eden e form eden Nyinsen Ne Awoɔ na wotie wa Adom 106.3 FM yene Blaze akom e wo Madina Polyclinic ye kekele ene enumre woni esuade bebre asomdwe ne Philip Kwabena. Good evening, Efia, for your good work. It's live and clear on Ofie FM. Achimoda yada se Franco Usu. Also, does constant loss of pregnancy cause anxiety? Mr. Blaze, yeah,
pakibi eto ho ma me na sebe ya me remfi o mo questions no because obi so de ne de by and Franco Uso Sababim said that previous health records cause anxiety. Example, fibroid or gestational diabetes and high BP. Yes, I'm saying what can be say be a ulusu baby crying. And also you be here no dear man. And I'm so being so. It was our first question. Be na me can see a beba ho a family so me sure say. Ebra kono yebehu na fe ye no nyako abrono masola. Good evening Efia, thank you for doing a great job for Mother Ghana. You call to you guys all. Yeah, that say Gladys night say keep up the good work you are doing. Mami Ephraim Pong, big up Senior Blaze from NTC. Mami Ephraim Pong minim so nim na Pepra part and so the nedia ba Kwame Ketchre is a fantastic show and also good night my only a fear guy with swag Kwame Ketchre me that say nyamenka ho Jena nana kosia say educative show yeah that say and afe why be Mr. I hope say you are sharing a cool bright logical and social was sunyane nyamishra mo nyina papa enti ya wie ho no ho enti e be bia your phone lines na e bia wo question bia na eno so ya to so de free ho enti mo amode mo questions aba no mema no ayi ano de amame na papa mami musa ye wo medication bia ye de kill anxiety ana enti no impembebre no esan say Nyinsen asem no enti no obi ohonma ebi o de drosu before even pregnancy no enti no Nyinsen asem ndro bi ohonma ye nim say wonyema ye ntimi mfa honya den ento so enti wo fefu da yetimi ye den ejai but we be a friend cognitive restructuring uhia kasa tembia me na ya tembia metaka eche ya ye wo hospital na say enyo bia oba hospital bia na here dro obi wa the moment wanya kwa I confine ewo wonum no ka asem cha wo ka asem tunity mu no no wa ye okay on here dro nti no ukọ psychiatry department omo obi even cognitive restructuring on be try some be den and no be kasa okay wo dwini o ma bi ehu hia akra ya me wono no ho be obe okay there ye ne be hu say akra na obe wono no obe fine men fan she wadwim say onye okay and a men fan she wadwim say akra na obewo na bi obeba wiase with deformity bi okay obi so obeka say okay be man so onhwe me nti wiase nyina be na wie da bi wiase nyina anya den emba na wie nti ye wo obi mo ho munim say wo supportive systems e wo Ghana hanoma even kwa wo wie kwa na social welfare omo ho no mo betima ye den aba in support nti no munim say sa akonya ye den e wo ho no ba bi mo ho no ma etimi ye chronic but Nyinsen no with certain drugs and na ya na ye ntimi nya den emfa wo nya den ento so e betimi a stop you but metaka we are painful na say be the to next door wa wona ma toys awato amane bebre otimi to moto otimi to kankra na di agro mem unim se wonu kunu ntimi afford emphasize pressure no embeto wadwen so that's your coach according to your size into the time bia Mr. Aka says we nipa won nya expectations but be ready for disappointments who raises that just in my obi oje ni pay 500 we say 6 for better Range Rover what did they be chair na say into the bia no nya expectation anka wunya ya e bia wo ba no benya say but wo wunim say ebusua na bi nya de eni ho fine e dru na sika wo ho na e beto a ba say ebi ni ho no ma what I say ama ho na e hyenitima wo be hunu na onu ni kunu kwa afa ho ye den anya problem into we nipa we obi a we painful at least set a target and expectations but expectations that what set be ready for any disappointment because when you say 50-50 a bit about say mate mania a bit about say minya businessman adwin no because no ko be onim say obet mania profit e do be obet mania into what this adwin share utima tem bia no won feel disappointed and massa anxiety ne how e be ba beto tim na ye den na tete but said ye nuan mu bi de wom questions by previous
loss of pregnant. Yes, a bit about cause yes. Ain't no they be an offer through no through say Nyinsen Ne Bede ebese wafa one ase wafa two ase the third one na ono kwa wafa no onye sure say adene best but anxiety no ankasa no entimi ense Nyinsen no sa na we say man kofo eden ehu anxiety na ankasa entimi nya den ense Nyinsen no but ono no benya sa adwene nti no say wutimi bie wa no catch your midwife and our doctor say oh previous Nyinsen e bia mienu adika say third one ni obemu ahu say suro na usuro no memfa sa adwene hwe otim because eno atwam kɔ we ye foforo ye mompa say we na ebe dey ebeyi nti no eni kwa say what this adwene dey hwe otim say we dey automatically third one no so ebe sa dey say condition bia say fibroid say dey yo yes nti no obi oho no ma and one thing usually I am make say do social media no ho but and Nancy Nancy nkofo di books eba me hu say Ghana for ye parking kan anka menim say ye parking kan so usually me say media made information be ba out also try as much as possible say also be research hu say nipa si me because e aba nipa dua no de me kan e ampa na bimo ho mutimi education say onya fibroid wontimi nwo onya fibroid automatically Nyinsen ne be den say na nipa ne before say obe Nyinsen kra no wanya fibroid nti no onim say fibroid we automatically Nyinsen ne be den tipa be say so what I say nti no e woni tim obi so be ka che say oh so your ba na your mense 7 days na eso te e ba 5 days 2 days na kan e form fibroid e wo yem ana ewo wa wudie mu eno no ansa nim say yes say fibroid no for me eno nso na etimi cause na Nyinsen ede asay ba ebia na enye sa na ede etie nti no say wan kasa wo ye research na hu sa nyoma na at least wo ma enu mbo hu because you offer fibroid say e wo bia ede eto what I say nti na bia yam fa say wo de no wa wudie no mu inside na ono no wa beji sa line na wa beji akunya wo ho nti e be difficult say baby ne be den e be form wo ho no eno dey fine but sa dey form outside with uterus na ade ne kwa wo hwe ne size kwa kitikiti ba obenyu obi obeka wo say wontimi nya den the moment obeka sa asem na che nipa no edanitim se be ye kura da yeti edanitim or the ben nantia obehunu na aye den akwa affecting to sa nyoma no so nyoma bia any sa condition de yeti ase do say abofra no so episiotomy no ti ho kakran na yesi wase be kese me say me pese me bo baby ni the last week and a lady be friend me me program we no friend no so okobe no quantinator and me kwa me first time meditate sa term no say o quantinator no do baby no and o mo kan say bio akwa na jane nine agunsuo no damu no me so maintain that na o mo say gi say o mo ye ni CS into o mo say CS no say onimobi a on betima ma onim hospital bi on betima combat so o mo pese on mo no mo obi a on betima enti bibi pem no so onko hospital bi nti okọ na order refer akoma doctor na nti gyne doctor here no say ono kwa sa term no nti say sa ade na yede wo nti onko twa scan bibi anye den enim en okọ so edo we nti ete na ase en odo nti omwie na omo pamye nti omo pamye okọ postnatal no I say no otu kwan en okọ postnatal o baby en omo say omo kan say ahoma no omo pam no omo felisa ahoma no da so ye de na ne ya ahoma da so ye de e wo ho nti agi so mo ye surgery ye kwotete ho say me nim say surgery ko benti surgery na ono so ba ye ho no ma be say surgery be na omo se omo be de ebe nti oba ye na de ne ko labor ward o ene man da o say ye hu surgery ko na ahoma na nane hwe nim nti na edanitim o esuro na ena Ghana no akwa say the way surgery obi ampe into edanitim sa nti why anxious obi anya dem penti no usually no at least I was say do apomodin but wo de pay osika
but I was so making sure say because they be feel anu aba first no I can't it foundation and bone a ye ube hunu nipa no ntimi nda well I so be our start antenatal ebia or on the second trimester mo na midwife aka and say o there we there be pai o edani timu sa adia one explanation the entire be pao and once we can't to sa it tem be obe hu no nipa no wo ho no ma obe hu na ne yema ya there actually ye wo bi mo disorder bi o mu suro labor ward no ba boy yes also labor ward na wo because what is say ensem ye there ananioma koso te say ya na nyina te obo say ye ka say chem na wan chem ye bebo ye de aba bebo o mu waba enti nipa before say obenyima ko labor o wo sa nioma ni nyina ye there e wo ni timu wo honom enti no onya hu on person obeti asem regarding to labor ward kwa enti say nipa no de no rural labor ward a obehu no anxiety bet my there and na e wo hu implications osebo bie an e beba ho osebo bie an say bi say can anxiety results in high blood pressure ye beba ho your time na sure yes yes a bit mama high blood pressure o BP where there o dey be a panic o yam show and a high blood pressure neighbor no e be ma sebio intini na nka moja na efa ekọ nipadua ni nyina no etimi be ma hormone no intini ni si inti say pressure kwan ya moja ne fa so kon pressure here there abaso intini wan hwe akoma no nso na intimi boy no wanya heart attack ana say akoma yare two why we obet ma wa akra ni weight ni low kra preterm intini no anxiety because tem bia no obi o muscle tension adene ba I say obi wo so sa no ho pusa e na e ba sa na e affected the bonding na e wo na akra ntem okay obe wo awie no na obi wo ha o bibi efe postpartum mood disorder wa wo awie no sa disorder no we de e da so e wo ho nti be hu no tem bia no one akra ne hu kita on de e wo problem de ba to akra hu ba bi oda obi timi da e na wa da no so on kai se bibi obi kura e de da ne chen won kai kura obi so kwan a Nyinsen ne fa so ba o fa so wo akra e na shi kura Nyinsen Ne Awoɔ na o tie na wo share live on so our Facebook na Wilson Kwasi Benjamin say I'm late here, but don't worry. Share anxiety and pregnancy. Kwasi Sego, Raymond, and so chia and patients Adoma or Boise, and also share yeda mose. Na endpoint homeopathic clinic na daroman ye de Nyinsen Ne Awoɔ bro. Kwasi then you may be no watch into Bankwadia, ubetimi join live or Facebook Adom 106.3 and also Befia among Kwalta Macron so ubenyame. Mami me phone lines no na yedi nkomo bebre mre no ko na kakra yemfa 0302 216561 0302 216561 0302 216562 anxiety in pregnancy and enkomonti medofo bra ebia na so experience bia na ye kind wani aba ho ana wadwen aba so e mema ne tichiru nso ebia na wo yere wo fa afro ye sane ma wonti ase ye de hu nkomo enti nso betimi afre abaso ebi medofo memo adwodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so Ajam owa fa oba medase be me na afre fi hia nwumre Pacho, within the new days, my health education center. What's within the say? Yo, Pacho Mintio. The person, the same, this is a then a bema over of I na bosoming no pound, na edi afe, na selavano, and we am person, this is a then and a mano ebasa. When you're 1 year on way. Yeah. No, I call hospital. I walk now, so say almost problem you almost a problem or no, dear, no, I'm can say, Anna, also on one table, and no doctors won't be your time at treating almost all more here on my day. I was here, some not working. I see what he Patrick, see what he here now, some years here, what was he? Aba some suni. Me do for me mwadro ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Pato me jisu me friend ko podia. Yo papa minti o.
But so, me worry about 3 months ni. Oba for cry me nyato. Na many of an that bia, o nya orgasm bia to break you. So nya orgasm anu afenti. It me bisa say, obeti na nyeta na. Na mako hospital. I call hospital. I call hospital to my road here, but this is coming in the cry. Me my orgasm the cry, my cry. Yeah, there. Na mako hospital, man, a dread rubber near their man. Yes, any condition near the idea area. I'm saying, yeah, so most times me call the brain mode. And you know, my blue mode here, but I mean, it's a bizarre question. The doctor not our advice to start my. Okay. Na seizures na o ho bi obobrim nim ne ade. David dia say no better one me confirm dia anana se o nyaga na. No a virgin na. Oh, media ni hu na me warren mi nim bibia sa. Antu hu virgin na hu. Na me pese me hu se bi obi a won hia be ma da bi saron. Enti no me no na said that chim France na me warren. Na woni ni nkomo so free ho no woni na di nkomo. So no say wako mu bi pen bi effect. Okay, ye be bi anxiety ni bia say be ma bi show no ni ade. Enti enti obi ya no the amount wo dem koso na tie e ma no mo hu kura papa be ya no ama why. Me da say ofofro nso e wa ahoma no so me dof me mo adwodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so kafra odo me mo adwodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so ba cho ba wa fa ba me da say oba pa minti o ba cho me embe man but me nyom me obi a o ta shi me bi oba bi ana me nyom hello tobo na o de ye pese yet na ya na ho na breaki o so onyem 3 months and I day. But menyam number one, I'm very to the one like baby I am machine. Okay. Oh yeah, but the crime who show you. And I mean you may Jane maybe what to say. Mono, yes, I call means you. So if my Jane say you best to me. Yes, I you meaning I may Jane. I'm very to not come the same. Was it who the on your own when you're 3 months? But first time ni. But there be wait a 3. Hey, and I chose now first and second in Asana Nete. And me be like no government said, because then I'm I know what but the makers say we am show them the Sadia. And me young now for me young. And I make us say first and second and son and in ye. Okay. I mean, papa is beboa why? Me da say, my for front, so me do for me mo adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Yo, oba minti o. Ba so, me so so na doctor kana sai me me dwen say bia akara me wona ne da bi na totima. Bia ni bidin nti na ma account me di ha me yam si me pa. Sen pa so me wu ye nti ama ne pressure ko so so de me atu adro so de bin because e bia enu na ma akoso sana. Yo, be ya no dia ma oba me da say. Ma me fa course ni si hey, na me fa last caller. Me fancy ha na dia hia. I was say ni yam hye no. Aha, nti ni yam hye ne sa no wawo. Ba wo ye no ama wanya pressure. Am na ye na to adro so. So hu say anxiety ne na ye ma wanya pressure me ye na to adro so na. Anxiety be to am wanya high blood pressure said me kan no. Into no and previous one no or no un say or no titi nkofo enum asem de nkofo e de eka into I say a generalized anxiety disorder or dream I didn't won come ye also or dream ho into no at that point na kasa adwendwen ehun ye dey yeah and or disorder na ansa na odin yimintini abe mixed feeling first trimester. Yeah, na sad and it was so humans no was so within that time. And crowd, yeah, Rena so no crowd, you say, I say,
ewo no kra ya do so yes obi obehu ayi bi obehu yeso wo nti eno kra so abehye nipa mu pa o ze amanyi se kra onyim kra na yem hyehye yes ena bi mu so ho no ma ka kra o mo leja hye nkra na de yem fancy nti no de me make kra obi bia na say one antenatal ya de bia very important and I rehearse obi hu obi betena fia 7-8 months afi no ba obi kwa 9th month no afi no ba one why na bro what I say yes because ye hu da obi o ebia na adwekra onim do be wonam dwoma na aka no oni antenatal book oni book no then I will expect it because ebia na be man aka en say mintimi nya den enhwe into obetena fi into usually me catch a man say eya yempe bibi kakra nya den enye se be man na ma okwa na wonim say nipa na wodi ne ba wi onye bo oye nipa se de be ya wo so betima ye den a support but say o de be man say o de tena fie mehwe tena fie ne mehwe na wo so wote ho na say nyinse ne ba na o say ompe na wo so be wa ene say wa wasem into no ye ma no ye ma ye ni na ho na say wo wasem a wo ko hospital enter hospital die ni si ho no wo no midwife nya den enkasa ene midwives nso omunti omanim my client no because obi o ho no ma even enim kwan obefa so aye enim kra no wuntimi nya den approach nti yen establishes a friendly relationship no na yen lower your expectations in abrabo we mu expect everything say bibi betima e de esi ba me mo obi dadwen enye odadwen nti yenu abe ma no de na ne yire no okona ni mana hopopo ati esi ne so ne ade intira na make an ye say ye sexual this ye sex obia no say those react to orgasm and a fainting no clock no say ka so obia faint I mean so oti say fainting say fainting na obi orgasm say na ba say wanya Jesus no when you be real nyina ono no the type of ni feeling no into no obia no say the ni feeling e fa so ye den eba o say we be kom kwa na oba no experience menya encounter one lady bi e ka say na first no ono obi wo ho no nim say wo bibi ti say e wo say me ho ba onim sa de no until say da ko no ne be ma e da until you ono de onim say be ma no ho sana na eno ano but a day bi na one be man da no yes or den sebio nensa eko inside or no ya into all the first who say I say electricity be afane mo into na the ho no who says a de bi e den ewe wo baby into no oba na bi wa koma ono anim nya feelings da we no nya ye na ho poisi no so omo seconds one seconds oba ti me da obe hu na na crisis aba Anye munya anye yem fancy here inti me man ya wa hwe bedu baby no wa hwe bedu baby no ukofo ba ji se obisa na medical history because uko kan say won na etwempra na we be man no de no rad dem na the crisis ba wa hwe ya wo be man was the whole world na was so be den e be hye inti me advice man no preconception can usually midwife I am can say omumbo hu de Europa say why you wadwin say obe wo nko adadea e was all starting preparations before that na mo be worry no yes munya sane nyamani nyina e ba sa na wombe ka say nyankopon pe wasema na say bibisa mi wa normal yeda say papa ora blaze akom ewo aynes ewo Madina Polyclinic kekele enumre na darom wa betre yade bebre Mr. Yemfred Doctor ewo 0244867068 0244867068 na preconception care ye ka ho asem kwana ko check wo yemu no hwese bibia wo honom a na nkofo ha obi ama na wo Madina ne mpotamu adentanum ne ade a Polyclinic wo kona wo hwehwe owura blaze akoma obi abetre bema wayi ne yem so obo amade na so wodamufua nti papa nwure so yeda ase yeda Rosetta so ase se wono so boa ye production no na Dr. Shine Aqua ono so eye be producer ene Mrs. Ajoka chen so e be kan ye ho
Facebook live on so meda Jeko se ono so edito mu Adom 106.3 Ofie FM4 yeda mo ase efa my greetings mommy yeda mo ase Francisca and Kama great job sweetheart I have learned a lot yeda mo ase Matilda Hagan great job Tilly from Kpong yeda mo ase yeda mo nyina se aha na yedi besie da se ne nkwa hoden e wo hɔ a yebese hia na ye kwedie na chese Reverend Gabriel Ansa ebeba Dr. Shine akwabebo onwom a ntienche odibie kwamama Reverend Gabriel Ansa na ono so de nyame asem etwato wo kwase da mu amaye Adom no yempon asofo no dwampa yegu yeso saa ntie da mo ase adepache ye be hia wa Adom